rekla, jel tako, odnosno ova ovdje učiteljica je zadala učenicima za domaću zadaću da napišu referat o tome tko je izumio telefon. Marko i Ana su išli u knjižnicu i tamo su potražili svoj sadržaj za referat. Pero je radio sam referat i njegov referat je izgledao ovako. Zašto tako? Jer je koristio internet za svoj referat. Neću pitati koji vam se referat više sviđa, jer su referati bili jednako uspješni, i oni koji su pisali rukom i koji su imali sadržaj iz knjižnice, nego je, mene zanima što mislite tko je prije napisao, zbog čega? Zato on se pomagao računom. Nije morao ići u knjižnicu, nije morao tražiti knjige i nije morao onda prepisivati sadržaj iz knjiga rukom, što je puno više vremena. E sad, kako je to Pero napisao referat? Da bismo mi mogli potražiti sadržaj na internetu, mi moramo imati na računalu web preglednik. Koji su to sve web preglednici koje smo upoznali prošli puta, odnosno svaki web preglednik ima neku svoju ikonu koju sada mi trebamo dovesti na internet. Meni je sada bitno da dođe jedan učenik koji će po redu, od ozgora prema dolje, poredati ove ovdje ikone. Dovoljno je samo kliknuti na ikonu. Domagoj. Prvo Internet Explorer. Ova ikona je, samo klikneš na Internet Explorer. Dobro. Bravo. Da bismo mogli pretraživati internet, odnosno preko web preglednika, mi moramo upoznati dijelove prozora web preglednika. U ovom slučaju se radi o Internet Exploreru. Tu piše Google. Ili ime ili naziv web stranice. Kako se zove ova ovdje traka? Tako je, ili traka s izbornicima. Kako se zove ova ovdje plava traka? Naslovna, tako je, to znamo i od prije. E sada, mene zanima što je ovo tu, kako zovemo ovaj dio koji upisujemo. Ale, web adresa. Tako je, to je adresa neke web stranice. A kako zovemo ovaj prostor u kojem upisujemo? Leo, kako? Prostor za adresa, traka adresa ili adresna traka. Ovdje na ovom dijelu imamo što? Alate, pa se ta traka zove ovdje, ovo cijelo prostor za učitanu web stranicu i na kraju ovdje gdje nam se učitava web stranica, gdje vidimo tamo gdje se učitava, zove se statusna ili traka stanja. Dobro. Da li smo mi pronašli nekakav sadržaj na internetu, normalno da otvorimo prvo web preglednik, tako? Onda moramo upisati adresu neke web stranice, dakle moramo znati točnu web adresu i kad nam se učita web adresa, mi sadržaj pregledavamo klikajući na linkove ili hiperveze. To su, pretpostavljam da ste ih već vidjeli,
posebno oblikovane riječi ili slike, kada mišem prelazimo preko njih, onda nam miš dobiva sliku ove ruke sa ispruženim kažiprstom. Sada ćemo ovdje ponoviti u stvari koji su to dijelovi alatne trake. Dolazit ćete jedan po jedan po želji. Prvo ćete otvoriti ovaj prozorčić, tako da kliknete na taj prozorčić, a onda ćete kliknuti, možeš i po redu, svejedno. Zaustavlja učitavanje web stranice. Koji bi to bio alat? Ne bi. X. Crveni. Dobro. Ano dalje. Izvoli. Učitava stranicu koja je bila prikazana prije trenutačne stranice. Tako je. Baš mi mogu pomoć. Dalje. Alen. Učitava početnu stranicu. Izvršno. Luka. Učitava stranicu koja je bila prikazana prije nego je odabran gumb nazad. Učitava stranica je bila prikazana prije nego je odabran gumb nazad. Naprijed nazad. Tako je. Mislim da se to nema trakciju. Mislim da nema trakciju. Da, još mi primjera. Da. Prikazuje povijest. Prethodno gledanje stranice. Gore, koji bi to bio alat? Ne. Ko zna? Leo? Ne. Ajde Leo, pomozi. Da, ajde, klikni. Dalje. Patrika. Slanje trenutne stranice elektroničkom poštom. Skoči. Bravo. Ajmo, dalje. Leo. Pokazuje spremljene adrese omiljenih stranica. Tako je. Dalje. Karlo. Ispisivanje trenutne stranice na pisač. Bravo. Dalje. Ajde, Luka. Pretražuje sadržaj na internetu upisivanjem željenog pojma. Ne. Pretraži. A daj, kaj si mu sad rekao? Dobro. I još jedan. Ajmo, Lea. Osvježava prikaz stranice. Tako je, bravo. E sada, vi na računalima otvorite svoj Internet Explorer. Ne Mozilla, nego Internet Explorer. Sada ćete gore u web adresu upisati ovo i zanima me što ćete dobiti. Dobro, dalje. Ajmo dalje.
preglednik, brzo. Kako verb preglednik? Alen. Odnosno program pomoću kojeg pregledavamo web stranice. Pa čujem što od navedenih su web preglednici. Izvoli doći. Klikni na one za koje misliš da su točne. Dobro, i Opera. Koji su sada netočni odgovori? Koji su netočni? Probaj kliknut na boranje. Znači, to je netočan i ko još? Tako, i to su netočni odgovori. Kako se zove web preglednik u sklopu operacijskog sustava Windows XP? Tako je, Internet Explorer. Dalje, koja ikona pokazuje... Tako je. Klikni na ovu drugu. Kakva je to ikona za bojanje? Klikni, dakle to je netočno. Treća je Nova mapa. Mapa. Tako je, to je mapa. U redu. Sada trebamo odvući ovaj dio prozora, dakle ime dio prozora treba odvući na određeno mjesto. Ali bravo, ako se pogodi još imaš pravo je. Ovdje do kraja. A, ništa? Dalje? Ajmo. Bravo, još jedan bravo. Ajde, vam sviđa. To je ona. Bravo, još jedan. Ok, nije on već bil. I još jedan, traka sam s godicama, ajde tu. Doma koji? Koji izgled trake stanja ukazuje da je učitavanje završeno? Marko. A tako je, ajde ja ću pomoći. Dakle, ovaj gornji po čemu zaključujemo po ovim ovdje zelenim crticama. I piše gotovo. I piše gotovo, bravo. Što su poveznice? Ovo tu nešto povezuje. Što povezuje? Tako, neke web stranice, ali u stvari dolaze kao u obliku riječi ili slika. Tako, koje kad kliknemo, onda pregledamo nekakav sadržaj. E sad, opet trebamo alate povezivati na određeno mjesto. Izvolite. Koji osvježava klika stranice. Tako je, znači moramo to tu. Dalje, ali... Učitava početnu stranicu. Bravo. Ajmo dalje, Karlo. Povijest, je li tako? Da. Gdje ćeš povijest? Tako je, prikazuje povijest. Dobro. Antonija. I Valentina.
Zapiši